dong chero kinuchu watiga ngwalo nam wadonyo ki loro wa ke gulu bino kamdeni wa kamdeni wangolo loro bino patch down omao go around about walunge wadugu tung porchen be chan watia crossing ferry. Wow, diko chonda. Wow, diko wachawa cha pario. So line up makan payo. Bino takadua ta mano miaro loading so miare ko the queue ka oe komi yake loading man malupe ke development me yupo bridge Karumba make towaro. Yeah, so we pray ni renovation me bridge me Karuma peda ko ri tual ka da ke wachalo season pa covid me lockdown chama ke ni 14 days 21 days che ko beri European initially ko wajani duede so kon wa corner ne kuno wa mede kilega bena wangolo ke kan because atie kilo miel maduong no pa to ngolo ke side me pak kuja ati kilo miel ati ke ngat my cameraman wati bene MC mamegwa MC Lucky wati chere yuminyo mo Silver Spring Mugolobi. So waworo ka chielene tie the main MC one kipawa mi chera ka yomo chindano kono ket me dokti jwa majui. So tung pak ka chane awinyi choltie ware don through the park kom ngara chera chel alipiari wa beach and then motaka chulo ka motaka chal matiro cham megwani ichulo alipiara ngwen we beach mauno chero dugo bene the same thing. So anoni machala biashara madir mangeti macumen me biashara mera cutting costs wama malo back profit pe to kere ta and look tigo manba. Yeah, so why choro mot yukti wadire koma po be miel bana ka wangolo nam ka wi waro ka be kon wa beru wa chamo kado wa wa chor mer mot mane keta jemine tikerena. So for your opinion my tie wa Kampala my mero du gang mier bet ngej ni guri tie magloro kay ngolo ki Karuma bridge. So you need to take the same option. Get my one what team on it. Boy, my time.